O tano bata say naing hutata aon naing niya diho sambu loki daw po dari nabolo mati lagi marbinege mati pareo aku siyan ginjan siyan langit ni langit ala ni kurus karona mai teh ipasi ding mania dopung kurus karona ase boy hame ge dia Para sapung. Ako lang berjalan ke depan, jaga jarak. Oh, oke po. Tahu po. Wala ba na ha? Wala, tusip din naman sa on. Ang buhita, masakulina ka na family di. Wala ni presukaro naon. Oh, pong nang pola buaya pong asal may ita si sudi. Masih pas sudi kan ni pong. Sebelum na sa nomor ribawon ng matua, sa uradan na manakaro naon. Oras po. Oras. Tapos bersalangan natin alam ng virus corona. Tahu. Ay araw na nang muna buso kung natabuh berekan na daw. Kubo to ba sa una singuli paputaw karon naon. Taringo na jopong. Buhado pangabahan ni nama saon tu taringo akaulaw muna. Sikaro ba puku. Sudido su ulaw ni sudat. Ala di karon naon. Somal na 25 kami margosi sa minggu. Alay ko sonarion, bardala man mau 2 bulan na masaon. Da situ kami tang karisut. Tahu namar ko siya, romar pungupunga ya oray. Paek do tutu pangagoni corona na tiapong. Baik dua mang. Atik per 3 par motor, per bica holam moru dora pacarian na. Anggo kami pergosion 0 do. Halaron, kudo ko kadongan kusabar mahita. Kauluin mahata di pamertata. Maladrator tarsorpe ta minum tuak tujau matarat. Ido, tahu lu majuan juran ni pemerintah jaga jarak. Ido toho dia pong physical distancing guarna. Unang na saya juga ka dengan masyarakat onyang. Kurang ni udah ni sih. Ya husuma. Martao, mardoton. Paisis. Ugasan akasaruneo. Gudang ni kereju sih. Iya. Ale taringo nama jopong. Do siya langot ta asa margogo hita mangalo virus corona. Bayan, napuran na niya ito kasetori bawar. Say na dong Jaruaro. yaro muna eh. Oh. Sadanay. Dua pebaga di. Mana bagugu. Ale sa sagalas. Lo sa petengke nati. Tolo. Tongopong be kamu majo sangobas godang palawon COVID-19 on. Nidurung masituma laos mangihut pora-pora. Mama suma-suma amat tadi bata, say daw ma akasahit lumubi ma virus corona.